Swastiastu, kacunduk malih sarang titiang, jero dasaran alit, ringgalah becik, wengi ni mangkin, titiang jagi pacang, ngicen hiburan, sarang ratu dedane, pemekasnyane umat sedharma dimanapun berada, antuk ngaturang tembang pupuh ginada dasar. Sedurung titiang jagi ngemedalang pupuh ginada dasar puniki, titiang ngelungsur pengampura yening wenten iwang, tur wenten singsal ri sejeroning titiang jagi pacang nembangang pupuh ginada puniki. Duaning titiang kantun kari melajah ri sejeroning metembang pupuh ginada dasar rahinane mangkin. Niki tuah hiburan, niki tuah anggen limurang manah rikala ida dane sinarang sami nenten wenten kegiatan. Ngiring sarang-sarang piar sayang. Pupuh ginada puniki kekawit saking pikayunan tur pepinah titiang. Tur titiang menciptakan pupuh ginada puniki anggen sesuluh. Tur angin melajang angge rikala ngemargiang suwadharma ring suang-suang angge tur ngemargiang suwadharma negara ring genah suang-suang. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Ngiring mangkin mulat sariro inggih ratu ide dane sinareng sami atur uningayang titiang arigalah uang ini mangkin ngiring sane mangkin ngayun-ngayunin ri sejeroning angge suang-suang ngiring sane mangkin irage sinareng sami pemekasnyane ratu idadane mangde persida minekadi mulat sarire maring suang-suang angge. Ingatang angkihan ban duaning iraga sinareng sami wadut minekadi eling duaning angkihan iragane sinareng sami tuah banilik duaning iraga kapacayang angkihan kapacayang kauripan oleh Ida Sang Hyang Widi nike mahawinan ngiring ratu sinareng sami mangde persida yakti-yakti eling ring suang-suang manah tur eling ri sejeroning pikayun wang sing mati siksa tetujon nyane boye jawenten sios
Sumangdane iraga sinareng sami pemekasnyane iratu idadane mangde presida benjang pungkuri wekas duaning angkikan tuah banile manipuan pasti lakar metagih rikanjekan benjang pungkuri wekas padem sede lebar iraga sinareng sami duaning manusia minakadi maurip sarwa prani dan sida lempas lekat hidup miwah mati rikanjekan benjang pungkuri wekas sede padem tur lebar mangde presida minakadi atme mangde nenten yang mangde poleh pemargi nyujur minakadi sangkan paraning dumadi ngireng mangkin saling Nike temawinan iraga sinareng sami ripet prade iraga kantun kepicayang urip ring merjepade sumangdane raga presida saling asah asih miwah asuh setate minakadi iraga presida ngardi sane muas tepatut turahayu mangda presida raris iraga sinareng sami setate minakadi ngemangguhang kesukertan kerta raharja santi di sejeroning pikayun tur laksana ring para semeton jana sinareng sami eling ken yo ikarmo niket aler iraga mangda state eling ring karma duaning yen sampun iraga eling ring karma pasti ke sampun iraga presida uning tur tatas napi sane patut kemargiang napi sane patut kelaksanaya mangda iraga sida state nyaga kayun idadane nyaga kayun semeton nyaga kayun angge rikala mabebaosan wasita nimitante manemu laksmi yen sampun patut iraga mawacana pasti ke sampun mekade rasa semeton sane mirengang presida bagia wasita nimitante manemu duka yening iraga tan sida nyaga baos tur laksana pasti ke sampun mekade semeton sane mireng semeton sane nyingakin jagi pacang mangguh duka wasita nimitante manemu pati kepanggu yening iraga nenten presida nyaga bibih iragane cangkem iragane sida raris iraga mekade anak seda utawi padem wasita nimitante manemu mitra yen sampun iraga sida nyaga baos tur laksana pasti ke sampun makweh jagi pacang meduwe braya kanti sane jagi pacang angen pesawitran rikala ngemargiang urip ring merjepada kayang mati tuah karma neke bakda yening sampun iraga tatas yening sampun iraga uning yening sampun iraga sinareng sami sida nyaga baos nyaga laksana pasti ke benjang pungkuri wekas yening sampun sangyang ngawirat yening sampun ida sangyang suratme sampun nitah cikra bala dua bala sida raris iraga ngemasin seda padam lebar pasti ke sampun
iraga ngungsi jagat swarga loka tursida keteraharja bagia tursida amoksah ri sejeroning iraga ngungsi jagat niskalene ainggih iratu dedane sinarang sami iwau punika tuah daging pikayun titiang angin ngelimurang manah yadiastun titiang wausan sembuh wenten agak sedikit tapi wasta tidak enak badan tetapi rasa semangat titiang menghibur iratu dedane sarang sami mangde iratu dedane sarang sami sida terhibur rigalah raina mangkin kalar mangkin jagi wawanin titiang pupuh malih siki patah pupuhnya ne pupuh ginada dasar miring sarang-sarang piar sayang puniki pupuh sane kaping kalih pinih sedih pisan dumugi wenten angin tetua angin sepat siku-siku angin dasar rikala ngemargiang suwadarma ring suang-suang genah miring piar sayang Jani subah Anu maya Ainggih ratu ide dane sinareng sami atur uning ayang titiang sani mangkin neri sedaging tetuak sani persida kangen bantang sepat siku-siku rikala ngemargiang suwadarma ring suang-suang genang di angkihan uning ayang titiang sane mangkin eri kala sampun galah panumaya angkihan sane sida poleh benyelang punika sida raris kebancut utawi ketagih oleh ide sang yang widiwasa ide sangkan paraning urip ide sang Brahma sang engawi urip ring merjepada sang suratmo ngitung karma raris seri sampune iraga benjang pungkuri wekas melecat rauh ring suniantara rauh raris ke swarga loka iri ke pasti ke raris kerauhin oleh ide sang suratma cening ajak mekejar pangkuda keh cening ai dosa ring merjepada pangkuda subuh korupsi pangkuda subuh ngemaling pangkuda subuh demen ngebogbog ne jani manira ada lantas dini nyatet laksana idewone ring merjepada ne jani yen subuh lantas idewa dan melaksana melah ring merjepada demen ngelamit demen memogbog demen ngai pisuna demen mencaci memaki dan menghina bahkan membuli
pasti ke subo idewa jagi pacang rauh raris ulung ngiri kering titi uga lagi le mangda rauh ring neraka sida kesiksa oleh para raksasa kabeh. Tuh kita nyencing jak mekejang. Tusing ada nyidang metulu toto yen cening ngajak mau kejang yen suber aris semina kadi kenten pebawa sang surat mene dan sida mina kadi iraga arte berano sekaya ring berjepada liu ngelah somah kati lelimo kati papat limo nekat kepitu kat bisa dasang lah somah ring berjepada sing ngidang lah kar nulungin puni ketala selion-lion iraga ngelah karma niki sana jagi pacang sida yen bahasa Indonesia akan dinilai oleh sang yang suratmu ya diasun liu ngelah arte berana dadi pejabat liu ngelah sekaya arte berana sakemon ulian korupsi memirat gelah pisaga memirat gelah rakyat pasti ke subuh sing ngidang lakar nulungin seliun-liun ngelah mobil Avanza, Xenia, Fortuner, Jazz, neket ke Alphard madue mobil dan sida masih angin nomok sang yang suratmo yen sampun raga ngungsi jagat niskala puni ke taler seliu-liun nih raga ngelah deposito bok deposito nih di bank sing ngidang lakar mina kadi meli urip dan nyidang lakar mina kadi nomok sang suratmo pangsing mesiksa atmone dan jengidang tuah benjang pungkur sekaya isomah ipiana merte deposito mobil sami tuah sido menang ring merjepada dan sido angin bekel ngungsi jagat niskalene arta barano sing ke abe sekadiatur bawas titiang sane wau seakeh-akeh medue arte berano dan sida kebakte benjang pungkur yang sampun padam ialpan deposito tabungan bek somah jeget rabi jeget mitra jeget dan bareng mani yen subuh raga atmo subuh mati nyungsi jagat niskala dan sarang paling ngelah isomah paling ipun imitra ngeling telung wai di subana telung wai engsap subuh milah subuh lantas merebonding ke salon mepupur melipstik di subana jeget milah ngalih nak muani anelenan tetuah mula kita pejalan manusia ring merjepada sing sandang gugu sing sandang mina kadi iraga sida pasti kekan nyembah i manusia duaning manusia tanhana wong swasta nulus sing ada manusia sempurna roko gen sempurna tok itu nyen cening jak makejang nyen pirengang to nya sayu wakti melah ban ngabo laksana nike tuah bantang sayu wakti
Tan wenten singsal kedek kadirasa selam kuku tan wenten. Nika mawinan iraga sinarang sami serahina sebilang lemah sebilang wai kadirasa jam detik menit setato eling ngelaksana sane kedasar patut setato eling melaksana sane luweh sampunang lali. Iraga dados jatme manusia hidup ring merjepada tuah nebus karma dosa. Sampunang iraga kanti ngelebihin dosa sana sampun-sampun. Yen ada pisagene timpale pelih orahin yo pelih tuturin yo ane melah. Yen ada nepuin semetone pelih de yo opa de yo pedihin apa buen lakar kati muikin. Sekadi atur bawas titiang sane wau dan hana wong swasta nulus dan wenten manusia sane patut tur sempurna di jagat rayane ring merjepada ring jagat Bali utamanipun. Mika mawinan ngiring sarang-sarang para pejabat, para kolongmerat, para orang kaya, orang tidak punya dimanapun itu sama. Ngiring sarang-sarang medulung. Yen nepuin semeton tiwas, mebekal iraga 5 tali rupiah, bang yo 2 tali, pangidang masih yo hidup, manipuan iraga lakarman karmu ane melah. Puni ketaler, de pesan iraga misunoyang semeton, de demen nyeleang semeton, de demen iraga ngerumpi, de raga demen nuturang ne boya-boya, ngiring raketang pesewitra kantine, yadi astun, raga dewa, raga anak agung, raga anak ide bagus, raga anak gusti, titiang anak pasak, sami tuah tunggal sembah ditu ring besakeh, benjang pungkuri wekas, mati lakar metanam, ngajeng nasi, ngajeng ajeng-ajengan sane patut tur patah, napi sane sandang sida minekadi ke angobang. Benjang pungkur masih lakar patah lakar munggah ring rong kilu yen subo jele laksana ring merjepada pasti ke lakar mesiksa ditu ring jagat nis kalelo kene. Ainggih iratu sinarang sami wantah sekadia sapunika sida titiang nagingin hiburan puniki majeng ring iratu dadane ring galah wengi kadi mangkin dumugi wenten pikenoh nyane. Silahkan share sebanyak-banyaknya. Duaning niki sesuluh becek pisan angin bantang ugar-ugar rikala ngemargiang urip. Dumugi sarang sami sida kena rahayu santi kertera harja. Titiang ijero dasar nalit saking desa Panak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Yuse Kantun Duang Dasar Tiban, anak muda dimanapun berada ngiring sarang-sarang melajah metembang ngelestariang adat seni miwah budaya Bali antuk ngelestariang tembang pupuh sane wenten sampun saking duk nguni ngantos kemangkin. Wadah sekadia sapunika sinap petitiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.